Amagoro bengi ya umwancho murigereri yechitariki isano ne moncho mutinyoka no mwaka bwechi 2023 ekerongo igena mnaritko lya uri abereri toero kegimana nene kwabere go kwego kya asoko bwate miroberi onsi getaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii nekero troche buna abarai kurwa serikali bakora no murai wense Dr. William Samuel Ruto ngo bagenderete go kana bororo na handshake teyo egatie serikali nensemire kwa mirire serikali ya Azimio la Umoja One Kenya akorende ne chingwana barakore chiyo kurigereri naki abananchi baraba gukonyeka asense mu yamagendero ne chinga kingiye karo yaragirense mu yabona mugorobe kerongo kwarigania semese Amayia iriongo banyuna narayana kwariganirie asenchera ere yobwekirana ukorende ritanganike gimati gatoranyo gatiari ngwariganiretie asenchera ere yobwenge bodi area tenerete aba mangana ya matem Kenya National Examination Council makaboni gatera kana bali ekeumbe yakupet koganie keumbe kyane kiwakana bali mu kibesa anene bali batenereta matemwe amanene imeyense. Kwa njia hiyo ikiwa mna mashahidi mnaweza kuwaita na mashahidi wenu wataapishwa na kuuliza maswali. Abakageru wabo komugokora maiso mwana sagi ni gotia kwegerera bose bwekigambiro na gotiani wabatabwati abasaiti kurwa sensemo yabo. No one, and I repeat, no one will destroy any property belonging to the people of Kenya. Omokonyi bwo murai wense Rigathi Gachagua kwenekya bunati bari goche wanchonde wensi gosarie nibo yaba Kenya. Mwancho murigereri ayo munayanda mange ngo kwariganiye ngo manye asenchera ere yobwekirane kana ngo kunyero nabako gandira gotonyora sense mere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabako twitwetera @Ndizi TV News weigo ekerengerere kyao nabako sangana into wetra se namba era se screen yao gagu ere togendere kumanya asenchera ere yobwekirane ere triane Everline Osero ekero tokubwatira nanere Joshua Auta kweneke buna wekeire asense mo yebimanyerero ngo kwariganto ya chaka sobwekirane kurwa se county ya Kisii wase kigambiro ya Kisii umubasolero banyora gose kyabanyora nabamocho abakagerwa batatu abo bakageire komo kogora gose komo gokora maiso mwana we myaka 3 junior sagini gati tariki 13 cy'umutinyi 12 omwaka oeta ase kenyorogia ikuruma marani sub county county ya Kisii Alex Ochogo Pacifica Nyakerario na boigo Rail Nyakerario nigo baiki wabo sio bwo munachiebi no monene Christine Ngweno oyote bamna korengana no bosaiti obo bwabere bokorwewa asekigambiro nigo bokorokia na batatabo nigo babwate amamocho nabona nigo barachigo ikiwabo sio bwekegambiro chitariki emeronkebere na isato cy'umutinyo kane omwako yega eriyo bache kwegerera bose bwekegambiro nagotiani wa batabwate abasaiti kurwa sensemo yabo. Kwanza mtaapishwa. Mkiapishwa mtakuja upande huu. Mkiapishwa mtauliza maswali na kiongozi wa mashtaka. Mawakili ambao wako kotini pia wanaweza kuuliza maswali kwa niaba ya mtoto yule. Na hata koti inaweza kuuliza maswali. Kwa njia hiyo ikiwa mna mashahidi mnaweza kuwaita na mashahidi wenu wataapishwa na kuuliza maswali. Njia ya pili mtasimama upande huo mwingine. Hamtaapishwa na hamtauliza maswali na kiongozi wa mashtaka, lakini wakili wenu atawaelekeza. Katika njia hiyo ikiwa mna mashahidi mnaweza kuwaita na watahojiwa na upande wa mashtaka. Njia ya tatu na ya mwisho ni mnyamaze kimya, muongoje uamuzi wa koti kulingana na ile ushahidi ambao umetolewa na upande wa mashtaka. Katika njia hiyo ikiwa mna mashahidi bado mnaweza kuwaita na watahojiwa. Kati ya njia hizo tatu umechagua gani?
Witnesses? Yes. What is the mode of defense? She is preferring that she will swear. Ryan? Preferring the swearing the Bible. Yes. Konane hiyo siku, 28th of April. Amate yomoroki wa kirasi ya 11 ase skuru y'abamura ya Maranda ime county ya Siaya oyobete kagosiria obogima bwaye asumu baskono bwe para tinga kyabete kagotomwa school fees ani gobono yabeirege kurera ugokwa kwa mwana obo na tabuna atarenge gosiria obogima bwaye onyendiria abayu agosonyendiria abaorokia abanene be skuru eyo babete bakubwatia chinchira kibwenerete cyoko ene kyabuna ngotuma bari abana inka koya school fees nabono nigo baganiriye serikali kubakonya elio konyora obwenu murikeito Brighton Makori noroboti uruo. Shule ya Maranda ni shule kubwa sana ambaye inawaa istahili ipigie mzazi simu ama wafuate ile protocol ya shule. Na kama anakuja nyumbani mwalimu ananipigia simu, anapea mtoto simu, ananiambia ongea na mtoto. Lakini hiyo siku mbona wako nipigia simu wafanye vile walikuwa wanafanya hapa awali. Hao walimu wanakosea sana kwa sababu siku hizi mambo imekuwa digital. Ayo naro amabori ataranyora machibu goikaboniga ase amate iyo mwana nyagusira uyori wasoma ase skuru ya Maranda uyo nyorete mubasukana gusira ogima bwaye magiga abateneri be skuru iyo nigo bamosere tukuchika erinda chikuoyi chibesi chatigaride che skuru fisi ase enga yabo yegotoka ase ensemo ya Nyamakoroto ase bunge ya Kitutumasaba county ya Nyamira nigobono ayamate amona basani ibe amate yo bayichanire ngane yo ningiki ari korera omoroki boyo goseri ukorwe skuru abaiboli batamanyiri. Akona simu ya mzazi. Jambo la kwanza wangefanya kama walimu, professional teachers. Kitu ya kwanza wangekuwa wameinform mzazi. Ya kufukuza mtoto weekend tafadhali. Walimu, tunaelewa mnatafuta school fees. Tafadhali weekend. Weka mikakati before. Kolengana barabo nigo bale no moichano monene asebono babolirie amachibu koererwa kurwa ase skuru eyo. Ili jambo limesitua sana sababu kama sisi familia tunashangaa sana. Sababu huwa kila wakati shule iko na masharti yake na ile protocol ambayo vile watoto wanaachiliwa kutoka shuleni wakikuja kwa wazazi. Swali yangu kubwa nauliza, hii shule ya Maranda ni shule kubwa sana ambaye inawaa istahili ipigie mzazi simu ama wafuate ile protocol ya shule ndio mzazi aweze kujua ya kwamba kile kitu inaendelea. Boigo nigo bono banyarire bakomoja muwasiri w'ikisemi Ezekiel Majogu anene goikaboniga nigatara kwanera engane yo. Takalielekeza kwa Ministry of Education Machogu. So far kutoka hiyo siku hatujaona any response. Sasa kama sisi familia tunalia sana. Amateyo nigegendete goichandira engane yo kolengana nigo sokoro y'omwana yanyara kagosira matuko abwangoiga. Hata mkijaribu kuangalia huko nyuma, juzi ndio tumemaliza kushika anko. Na sasa tena lingine. Kwa jameni, kweli sisi kama sisi wanyonge, haki yetu iko wapi? Bono nigo banyarire bakobori oboteneri bwe skuru ya Maranda. Shule kuu ya Maranda, mwalimu mkuu na staff kwa jumla, ile kitu naomba tafadhali hebu muje tusungumuze, tuketi chini tuone shughuli ile tutafanya, sababu sisi ukiona sisi ni maskini wewe hai, sisi ni watu ambaye tunafanya kazi hii ya chwakali. Sasa hii ya chwakali my friend, hata vile tumejaribu vyovyote tukapeleka mtoto shule huko, si mungeweza kutusaidia jameni? Tato mwabo nyagosira nere nigachanire ngane yo. Kabla hatujafika ndio mwalimu ananipigia simu saa 4. Sio hata kupiga simu, ni kuandika message. Eti nilituma mtoto hapo aguje school fees, alifika. Nikamwambia unanitumia mtoto bila kuniambia na mtoto wangu amekufa. Akakata simu. Boigo nigo ainyoire omwana oye aneno yagoteba urenge bwa maskani kurende nigo bono agochikumubora samaboko aye. Kwa mtoto mzuri, mtoto ako na heshima, akiona tu mtu mwenye amemshinda miaka, hata ukimshinda mwaka moja tu anakusalimia vizuri na mikono miwili. Na ongea ana story nyingi. Neno moja tu mmemalizana. Hilo namuuliza ndio anakujibu. Ana story nyingine. Ni mtoto alikuwa mzuri. Mtoto ananiita daddy, leo nakuja nyumbani, nataka nikule kuku. Tafuta kuku lakini nitumie transport. Yenye unaniwekea na chenye nakula. Unajua mimi ni binadamu. Ananichekesha tu. Lazima nikule ndio nifika hapo, nikifika nipate kama nimeshiba. Ripoti ya Kisii and Nyamira TV, Everline, Brighton, Makori.
Miyamano murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikirana totenayo nigo murobere bugusangiriria birengerero by'abananchi ogendere okorekana ase chinsemo au ase county ya Kisii tkolya murobere yuno okorekana ase nsemo ya Kiamwasi yotoka ase ward ya Kitutu Central abwa oyo bagoko bwatani chi ward isato ase kirenge kenene kiarenge igoro yokogare ya epare kogenda Kiamwasi technical nechkuru chinde egatia magendro ande amange gatia barai barenka ngamo na Duke Nyarango oyore MCA we ward ya Kitutu Central murikeito Mildred Momanyi nekirana sayo na gotwarganirira roboti urwa senchira yobwagare umuruburi bw'osangiriria ebirengereri by'abananchi gose public participation nigo okorekana ase kenyoro kya buchura ime ya Kitutu Central Ward e county ya Kisii ase kirenga kyabo kyarenge okorosia ibara egochia ase skuru ya Kiamwasi yere e technical skuru yoboroso amone secondary gati ya magendero ande amange ase gati ya baraibekirana n'abagambi kurwa ase chiwadi chonsi chibwate abachura isato MCA o Kitutu Central Duke Nyarango gati ya bande abange bono abantu baitumba cyagaiga asubonge mono asenjire Eyemo yo kumanyanga imduki county government ipangite biruki bipangire kuri asema ya national government mono bari bakora kigaskirie cyadvertise ba apply so that banyore kigasiye bakonye nande bari questinga banye no kubwa abana baito bache ase kitiveti kiga batakosoma batwara ubuvundi ikiara mambira bututagete batakotoroserie ebinto yamaboko abateneri korwa ase abisiyo mujumbe bwensemeyo amono mo senator bwe county ya Kisii nigo basanga ali ababwate ebyosi kimbita kere kwa gachi bitatu una abegete propose yaya ogosaba gwitungoli na urobisiyo mujumbe digababwaterana n'aba MCA nabo igo e community umuchurano mu matara digababwaterane elinde nali amagendera arache gaese skuru ye itose kenyorege geto gya Kiamwasi chipara cyangere kuri kwati enjera chiko bangwegere chigo chikonya igera access yebe so egente kine kerengere likia bari baranga asini chipara babwate kerengere likiba kubatera egere chipara chinyare ko bakonya so kwa ogwekere inde bya hose byo gosomi ebinde ne chskuru ya primary ebinde ne rehabilitation nenya gitari nero nebinto binde binge mono birengete county government abagambi na baruboni go baenekeria abamenyi buna bachikurwa oburendi boisaine guchia ase skuru yo twakore parasengia abo situashwa e community twashwa na abagani baracho na banafunzi na security neve ese kenyorekyo nesi institution yecho abamenyi bensemeyo nigo bakambia mono ase bagokera egetambukire ekyo gyokugareya epara eguchia ase chiskuru ekyo igona gokire sana so mupango twa begete nga tumirane linde litonyare kuigora chipara singenchi ya magenderero yomuchura na Kiamwasi na abatobukaina baminta bamatara asengenche yo nagokire umwito twarangiretia aba MCA baito aba chief baito na all leaders ya senator ito well represented yo mu chumbe twagokire nande baitikire ngango tokonya bari singenchi yo kugendereria emiradi yonse pierre gaiga buchura na mono ase kenyoreke gya Kiamwasi ase chinga kecho nigo omo MCA o Kitutu Central agania abamenyi bensemeyo gochokwoyo chifom chijibasari likwelikia Jumatano ewiki gocha na yani gagocha maiga yo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati gutangasa benne buna oyenanire chibesa chechibasari ejuchure chimilioni Eyemo na 35 gochia ase e county ya Kisii naitwe sasa mwichi ward governor na toa na propose to story 3 million kile ward igo na ngosaba abantu baitu ba Kitutu Central Ward Jumatano tubate gocha bache gali office yane gali ya chiefs camp bakakuya tifom omwibuli yago chamone kibande kiaye aichamone birth certificate y'umwana onye umwana karo orentakana barete death certificate cha baibuli elinde bae which form baichuri elinde ba inde tuchiko ba chipaza licho kuripota ya Egetasen Ndizi TV Elietaliane Mildred Momanyi
Mbia mwana Mildred Mumanyi ase oroboti oru abaibori nigo baboriwe kuboria abasae kwerikia nabo igogosomera chigasi cy'amaboko ero wekonya ase amatuko aribosiayo nigo akwanwa na Joyce Mwale oyoro muteneri w'ekisukuru cy'obubundi ase nsemo yekerbo yetaye yotoka Amayia North Mugrango county ya Nyamira chingaki cyo kubekerwa egutwa kwa barokiwa ase nsemeyo asabarokiwa wetani chimisano baba bakubekerwa egutwa nabo abatenere kurwa seskuru eyo usabe serikali kweneke bunango kinera magendero buna obwagachi bw'ekipara nabo igo chinyomba nakobeka chigose chitaya chiapara ase ensemeyo. Ni jukumu lenu kulete watoto na watoto pia students wale mnasoma msifikirie ya kwamba you are in the wrong place. Let no one cheat you that Tibet is for those who have not made it, those who have not made it to go to universities. No. In fact, currently as a ministry, we are really trying to work with those students who qualified to join universities, but now they've opted to come to our Tibet institutions as our champions. So you are in the right place. Let no one tell you that mimi nilianguka. Hapana. Hata kwa wazazi, yule mtoto ama kijana ambao uko naye ambaye hajafanikiwa akona ujuzi. Kwa mfano anaweza kuwa ni fundi na kuna ule ujuzi na ana certificate. Hakikisha ya kwamba umejienroll na umekuja kuulizia katika institution yote ya Tibet ambayo iko karibu na utakuwa able kuambiwa namna ya kufanya. Umurai bwense amono mokonyo yani go batuguteirare engana yanshe kone na kokorokogania ko murai bwekiama kia ODM Raila Amolo Odinga yani go bayakwana ase county ya Nyandarua ekarabano bagenderete ko mochara ira no korobekana kwaye na komotebya buna bega kweroberia sobochori borebosia ke kogarani gabu asobochori waita. They are threatening to go back to the streets. No problem. The streets are there. They have gone nowhere. Like I said last Saturday, no one, and I repeat, no one will destroy any property belonging to the people of Kenya. No mukonyi bumurai bwenseri katika shawa gakomocho korobekana kwa Azimio One Kenya. Shawa boigoni gate abuno korobekana okunkoli gocha kwa serikali ya Kenya kwanza na kuboli Azimio etige komomochia. Na mimi niseme mimi sina maneno. Mimi wasiniingilie, mimi nafanya kazi yangu. Hao watu walinichagua wakaniambia kazi yako ni kulinda na kumchunga William Ruto. Na ukiona mtu anataka kuharibu serikali yake unakataa. Aya ni gago chekrekrio murewense William Ruto akoretaro ya ikase county ya Nyandarua. Ruto ukona kura sense me yuni ga mocho mu Azimio ano mureweke makeodi emuna gote abuna tali gochi wanchirana amangana rengete eyandishek. Ile mtu ya kitendawili alitushinda kweli? Si mimi niliwaambia hii mtu nitamshinda asubuhi na mapema. Na ndio tulimnyorosha akakwenda nyumbani. Ama namna gani? Si walikuwa wanaturingia ati wako na system, sijui wako na network, sijui wako na sijui nini. Lakini sisi tuliwapeleka nyumbani. Ati wanaweka sufuria kwa kichwa. Nyinyi mmeona mwanaume anaweka sufuria kwa kichwa? Ati ndio bei ya gharama ya maisha irudi chini. Mimi nauliza nyinyi, ati wale wanatuambia ati ukiweka sufuria kwa kichwa na ufanye maandamano ati bei ya unga itashuka. Sio ni ukumbavu? Engana boigo ya wokoboko no mubungo kia Rundindi Nyoro asa Amayia ansemeli Azimio onye baganeti handshake eiteruchi okorekana ase serikali ya Kenya kwanza asa bakoseria gocha kokorobekana kwabo. Wameita mkutano. Na katika hiyo mkutano wakaanza ile vitisho yao ya kusema sijui ati hakuna maneno ya kuongea tena, ati wanarudi kwa streets, sijui maneno gani. Mimi nataka niwaeleze hivi kwa Kiswahili ndivyo wasikie. Wakitaka kuandamana hata wasigoje next month ama next week. Wacha waanze leo na waandamane kwa nyumbani. Women rep we county ya Nyandarua Faith Gitau niga kane kago tumoka anane asamangana rengete handshake kati ya Ruto na Raila. Lakini kuna kitu moja tunataka kukuambia. Sisi hata na ndoa hatutaki handshake. Sisi hata na ndoa tunataka handshake.
azichinga kiecho Ruto ni gatugutirare enganeyo ya handshake. Najua mnasema ya kwamba ati ule mtu anataka handshake. Yani mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize nyinyi, hata nyinyi mkinipima mimi ni mtu ya kubali mambo ya handshake kweli? Ile mtu tu nilimwambia wacha kuharibu mali ya wananchi. Kama unahitaji mazungumzo, peleka mazungumzo kule bunge. Na hiyo saba yako unasema inataka ifunguliwe, peleka kule bunge. Nilikuwa nasikia juzi ati wanasema wanataka mpango kama ile ya Kofi Annan ambayo iliwapatia nusu mkate. Nyinyi mtakubali mambo ya nusu mkate tena dunia hii? So tunamwambia mzee wa kitendawili, handshake hakuna, cooperation hakuna, handshake hii ingine inaitwa nusu mkate hakuna, si ndio? Ile iko ni kazi ya wananchi, tupeleke Kenya mbele. Ekyo getikarite bono no kwanya korange tambukere kikerio mu bwazimio one Kenya barachi kuimukia maega yokugani kwabo gotugutirware. Ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Miyamono Vincent Onyancha na kurwa sensemo ye chigosori nigo chigosori chechikuru chechekondari asorogongo rwa Nyanza chigendrete icho chaswari tko lyakabere ase skuru ya Murai ya Kisii me county ya Kisii ase chiskuru au chabachigo ikirana eryo kwerigeria ribagaryo kwenyorera obobui bwogoswa ase chigosori cha nationals muri keito bomwana chigosori ndemo Stephen na Manke. Rero nigo rya rituko rya kabiri chigosori chechi secondary kurwa county saro nemo cha Nyanza asaba gosori batie manase chigosori au gati yabo handball, basketball, hockey, rugby yaba gosori 15 amona amaminyoko. Gati ya machibwa rero nigo Mubera Girls kurwa Kisii baingirwa n'abanyaruka ba Miranga Girls egosori ya handball aso Mubera yarureira yo gonchoreria ase chigosori chaye chitigarete. In the game that I played, the first half we played at least we were somehow our speed was down. In the second half our speed was at least, and that's when we began scoring. The areas that we'll want to improve on on defense and speed. Those are the places that we like to. Aba murabandonyo handball na barabomba siri ya gosori yabo ya kabira ase baikorwa n'abanyankongo ba Nyanza Manyata Boys ase chipointe 20 na isaro na isato ase chipointe 20 na Eyemo. Ase basketball Nyancho Boys nigo babuya gosori ya bentangani bare kogosori na Migori Boys. Ase ya kabere nigo Nyancho baingirwa n'abanyankongo ba Nyanza Onjiko Boys ase bona maisa Nyancho arase gosori yabo yo mweyo ye Chirombe Ankyo ase bara gosori na Agoro Sare. This was a pool of death. Ilikuwa na Nyanza 1 ambao ni Onjiko, Nyanza 2 ambao ni Agoro Sare, na Nyanza 3 ambao ni Nyancho Boys. Today we've played Nyanza 1 and wametupiga 59-37. Ingawaje ilikuwa match that we are preparing for matches to come. I'm happy with my players. They played according to instructions. Ingawaje tume lose, our heads are up. Hii game ya Onjiko, it has been tough but we have tried our best. You can see a team like Onjiko is not easy to bring that range, but we have tried our best. So even if you have lost in a honorable manner. We are ready and we have trained for Agorosare and we are ready to put them out of this championship. And as a team, we are ready. We have trained for this and we have been waiting for this time. Our say walikuwa fast according to speed, but to give our best. So
hatutaangusha our coach next time. Pia hard work imetusaidia kushinda. Ankyo nari turamanya cisukuru cirasuke bosio gokiasa ci semi-finals cia Nyanza amang'ana turakubwatiria sobwange kuripoteria Ndizi TV korwa skuru ya Kisii School eretera Nendemo Steven Captain 001 kwikirega bano mancho muri nango korera Amayia Ensa senchira yo wekirano korenda mangena ndenchi kokomanya so wekirano yakro chirarage chinse sato gendra ko twaro burigere boro bya semiro biro yonsi eretria ne Everline Osero ekaro twabwatrana ne Radio Auta kwene kya wikeire